اف چند روژن اف مجارا دادگه لترکیه بویا مجارا سرکه نقاشن زور لسرتی کرن ناکوکین مزنجی دنابرا دسالات و اپوزیسیون و سیستم دادوریه دا درست گیریه درباره به یکی من میوانه که برس اوستورک دوغان هفسروکی پیشتریه کمالای مافن مروفان لأنقره کو بریا سکایپیه دید گلمه دا بیتن برس اوستورک تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست پی که نرینا و بزان بم لسر او ناکوکی نقاشن دنابرا دستورا بلند و یعنی بشن دادگاه دستوری و هر وها دادگاه بلند دروز بوینه هنچی دی بیجن؟ Aslında bu ciddi bir Yargıtay'ın kararına uymama hali. Ciddiye ku dadgaha bilin goya xanada biryarın dadgaha desturu eve em dibijin serheldane jiber ku biryar zelalin dibi goh bidin pabende dadgaha biryarın dadgaha desturu be dadgaha bilin libe deril diji biryarın dadgaha desturu te derdikebin u سرکومار دبیجه وکی کو او سرکومار دبیجه نه ابنا کریزه که دنابرد دادگاهانده ام موسا نبینن ام موسا دبینن کو بریارن دادگاه دستوره ناین ناسکرین او پارتیا دستلاتی او هپیمانیا دستلاتی داخویانی جی ددن او پشکریا بریارا دادگاه بلند دکن و امام داخویانیان شرمزار دکن دبیجن گوی خواب بدن بریارن دادگاه دستوره باشه بشکل اپوزیسیونه و مافناس و حقوق ناسان جی دبیجن که اول دربه که دیجی سیستم دادوریه لترکیه راست اف دربه یا؟ Bu aslında anayasaya baş kaldırı. Serhildane ledici desturi hevle ke em ustadı bin. Eve hevle serhildane. Jiberko destur zelale yani. Az carna hanekan jî dikim ez dibijim heke ev Tirkî nizanim bila em Kurdî ji wara bêjin. Ji ber ku destûr gelek zelal e biryarên ve gelek eşkere ne parlamento û ev organên dinên hikûmî devletê divê goya xwe bidin pabendê biryarên dadgeha destûrê ve divê heke hûn dadgeha destûrê gotûbêj gengeşe li ser bikin hûn destûr red dikin. لما ام ابا وصاد فكرك ابا سرهلدانه سريرا كرنا لدجي دادگاه دستوري دفيا بو لغورما دادگاه بلن بگوتا ام گوه ددن بريارن دادگاه دستوري ام قبول دكن و دكاري بو بانگا گوهرنا دادگاه دستوري بكرا لي اگر بيجا از گوه نادم بريارن دادگاه دستوري از استقالا سروان تومار بكم از دجي بريارن وراوستم ابا سريرا كرنا ابا gelek zelale hemmi yasanasını Türkiye'yi ev yasanasını niziki hükümeti ne ev jbilivan herkes vekimede fikre hemmi yasanası vekimede fikrin o hatta Beres Öztürk Beres Öztürk ef de diruka Türkiye'de yekem cara yani tişteki huduruz bebek o dadgaha bilend دوزل سر دادگاه دستوری و بکه یعنی لگوری نرین و دیفچونن و افتنش بو و اکی کو دادگاه دستوری بریارک دایا پارلمانتارک جزیندان درکه و جبر کو بویا پارلمانتار لگوری یاسای دوی درکه بیتن کو اف پارلمانتار نبیجین کو دیگل کردانه لی هف سوزه دیگل کردان یان دیگل کردان اتفاقک بیک آنیه دهل بشارتنین چارده گولانه تنه جبر و اکی ya yani sadece tutuklu Can Atalay'ın ne tane ser ev mijara azat kirna Can Atalay'a eve dadgeha bilin kararlarını öteden beri jmejveye rahnel biryarên dadgeha destûrê yên di derbarê bin pêkirina azadiyan de digir evelê vecarê gelek biwêr bû hewlekê gelek biwêr nîşan de ev dadgeha bilin piştre jî ev partiya tevgera Necat Perest o partiye de sılatı pişkiriyavan jî wergirt eve rewşekî şaşe binir divê dadgeha destûr bihata parastin em dikarin wekî qeyraneke dewletê jî penase bikin ji ber ku niha li hevnekirin heye di navbera saziyên dewletê de eger gengeşe li ser destûrê werekin ev qeyrana dewletê
زۆر باشە وەزیرە دادەیە تورکیا دەبێژیتن بە نفساندنا دەستورێکین و یان پەشداندنا دەستورێکین و ji bo Tirkiyeyê ev kêşe tê çareserkirin ev pirizgirîke gelo bi destûrekî nû pirizgirîka dadê li Tirkiye tê çareserkirin? Şu anda Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP'nin Naha AK Parti anayasayı değiştirmeye yetmiyor. Hezavan niye kursiyên wan têr nake ku desturê biguherînin ji ber ku hejmara wan ne 367 lew ma pêwîstiya wan bi dengên kursiyên opozisyonê heye û yek ji partiyên opozisyonê jî piştgiriya wan nake. Çözülmesi biraz zor gözüküyor. Lew ma çareserkirina vê pirsê biriya guherina desturê zehmet e li ji ber ku piranî ew nînin ji bo têr nake kursiya wan. Kewate çareser çi divê navberê da? Çözüm bakın şudur. Binêrin çareserî ev ye. Mahkemesi kararlarını Tirkiye korumak zorundadır. divê pabendê biryarên dadgeha mafên mirovan Ewropayê. Ji ber ku ew biryarên dadgeha desturê û biryarên dadgeha mafên mirovan Ewropayê li hev dikin. Divê pabend bin. û dema ku ew niha divê desthilat paş te gav bavêje. Bi vî awayî ev pirsikara çareser be. Îro dadgeha desturê pilebilindtirîn dadgeh li Tirkiyeyê heke îro hîn biryarên vê dadgehê jî nas nekin. Goh nedin, pabend nebin. Ev pirsê çawa çareser be. Ancak hîn goh bidin, pabend bibin dikare çareser be. Lê wezîrê dadeyê Tirkiyeyê dibêje hîç pilebendiyek di nava dadgehan da niye li Tirkiyeyê? Hayır, bizim Na. anayasımızı açıp okursanız Eke hîn berê xwe bidin desturê pilebilindtirîn dadgeha desturê. Xala 153 gelek eşkere ye. kararlarına diğer Divê hemî dadgeh li gorî wê biryarê, li gorî wê xalê divê hemû dadgehên Tirkiyeyê pabendê dadgeha desturê be. Ev ji xwe dadgeha desturê nivîsiye min negotî. Ev ne gotina min e. Destur bu xwe dibêje. Başa vekirina dozê ji aliyê dadgeha bilind li ser dadgeha desturî yani sistemê dadweriyê li Tirkiyeyê eybdar dike? Şimdi şöyle bireysel baş yani Niha ez wisa bêjim. Yargıtay kararı Xelk kesinleştiği mirov zaman o karara dema karşı Anayasa Mahkemesi biryara dava dadgeha açmak desturê misoger dibe dikarin doz li dijî dadgeha desturê Yargıtay vekin. şunu yapabilir. Rê heye. Dadgeha bilind jî dikare bêje ku ev rê gelek fireh e û dikare ew bi xwe daxwazek bike ku ev e dijî desturê ye dikare biryara hilweşandina vê serîledanê bide. Lê mafê mekanîzmaya serîledana takekesî bo dadgeha desturê ji xwe ji aliyê desturê ve hatiye pejirandin. Lewma ev tişt bi daxwaza dadgeha bilind çê nabe. Ji bo guherina dadgeha desturê jî pêwîstiya 367 dengan heye kursiyê heye parlamentî. Zor başa beres Öztürk Türk Doğan hevserokê pêşteriyê Komalaya Mafên Mirovan li Enqereyê gelme wî gelekî spasîn herebin.